Katu kat ningot ki rawan ki lalap dia ni ki shieng briu ki basakut haki kap mau hawa umran. Ya kabala subajur baki la bandai jong orang ba ubajak rengai hadien ba ulahab bat ngam jelop hak ni kawa hakadong Yosir Ribhoi district. Kat kum ki kubor lay thu bahak arpasaw trik rempang. Katu kat ningot ki rawan ki lalit khwa shawa umran. Hakaba ki lalap dia ni ki shieng briu bat pentip no mardor shiki borshnong kumju shiki polin. Hadien na pentip ru shiki bahying hasam jong utei urang ba ubangam jelop hakatika wa bot jar ngai mentang la prabanai kinthi. La ban kedau bah kajan mi jong ka arpenyo trik nai tung arja pesan. Uwe urang ba ubalatip kerteng kum ULB nong shli nakash nong tasor ulak kum hap hawa umran kat ba udang shongkai halor ka jingking jong kanika wa hakadong Yosir hakash nong Saiden. Bat hapdeng ka jingwan deki nong shong shnong ringkat kibor sorkar Henry om shumla labdin satya ya kamet jong u kat haduk mentah. Ki kubor ki thu ru bahadin ka jinglap ya kini kishieng ki pulit na nongpo police station ki lawan poi mardor syakani ka jaka na kabentaban penlong ya ka jing token bat ben examen ya kini kishieng balalap ki day ni em jong uni urang ba bangam jelop hakani ka wa. Nandok bay midai jeng inda ka artinya tarik benai ba nyau imi per stem te iklaman jeng syo te hadin riau lai pandai minit te ngayo aku bor na kita sedang nomor kini ki perlok jong u kita phone dai rak rasanga ki phone bersaki beliau kita dan hasnong te ki ai jeng tip yang a te hadin kata ngala kol ki te ki ong bau lahap din kata pan ndang ala yo jeng tip kabati kena be lahap tengah kolnya rang bak senong tengila ponya kene ka jaka tengi ponya kene ka jaka ro Muslim hina marba nriu la kondai minit ngadang jo benya keren bat i te haduna ngila poyang ne te kating don jong i na duk pasdang hi na duk kamit sajan ipun i paralok jong i ang ba ban kai sene te akatu kamit badan lang mga ri ang la sai simple kanam lagra tadin pastapat kipun biang ngam don su ayeng te ilami kinayeng te ibalap ya kata kasing sini sawaro de kibriu ki banasnong hi te kipun yanga si ong yo tip kadai na kamdai te ngalalet palit update palit peji tai para ila ong bala de si sai ko umbreu tamba timpala kan ban tip ndala sai men stem tengila agi ila ajing tip sikipulin tendala wan kipulit kan nila yo ban peja kata kasing tendangi peja kan ni kasing itu ya kacan itu kijan kidai kijong ulok jong ngai gitu kijan